kambi-ini cia Ngwataniro ya nasa mwena wa ithuiro ria bururi nicikinyire muthia umuthi kuria atongoria Ngwataniro ino matabanirie mucemanio wa kiuteti mwena wa Busia. Matongoretio ni murirukia wa federa ya nasa niwe Raila Odinga. Atongoria acio ni maugire ni maigite mitaratara miega ya magatigirira kura itinaiywo undu uria ukahotithia Raila Odinga kwigwatira utongoria wa bururi. Jubilee wanazoea kupeana ahadi mingi. Mwaka 13 walipeana ahadi chungu nzima. Hawajatimiza hata moja. Kesho watatenda tena kutoa tena ahadi zingine kesho. Odinga niaugire ati wona mayuki utongoria ni makahingia irekaniro iria ciaranirwo ni thirikari ya Jubilee na iria itari ciakinyanirio imwe ciacio iri kuongerera arutani mishara iria merirwo. Mara hii hatutaki kubahatisha. Tayari tunajua ya kwamba tuko na zaidi ya kura milioni 10. Semeni 10 million plus. 10 million plus. Kuria uguo, Raila Odinga niokireire mubunge wa Budalangi niwe Ababu na Mwamba ni undu wa kunyitana na thirikari ya Jubilee. Matokeo ambayo imetangazwa hapa Busia ni final. Ni final. Hakuna ukarabati ya Nairobi tena. Nake mutongoria wa kiama kia ANC niwe Musalia Mudavadi niaugire ati namba nene ya andu ethi aria meyandikithitie taikia kura ni iganite kukahagura thirikari ya Jubilee kuma utongoria-ini. Huzuni wangu ni huu. Huzuni wangu ni kwamba katika eneo hii watu wetu hajitokezi kupiga kura. Mwena-ini wake munini wa Raila Odinga niwe Kalonzo Musyoka ona akiniokireire thirikari ya Jubilee kumana na kuongerereka kwa garama ya muturire, akiuga ni mehariirie gucenjia wathani na handu-ini hake mathondeke thirikari ya kuroboia mukenya o wothe. Kusema kweli, kutoka Busia ujumbe ni ufuatao. Jubilee, you had better begin winding up and leaving governance of this country. Giripotera Kameme TV, nie Geto Wabui, mwari wajihia.